all day long. hari ibyo wakora byinshi umunsi wose, But at night, ariko ninjoro, in the middle of the night, hagati mu ijoro, when you're all alone uri wenyine, and you wake up ukabyuka, and it's just you and God, ugasanga uri wenyine we n'Imana, you know you're trapped. urabimenya yuko wakoze icyaha. You're in a prison ugasanga umva uri muri gereza, and you can't open the door. ntago kandi iyo gereza wafungura urugi. The handle for the door is on the other side. Ujya kumva aho wagobaye ufungurira urugi hari hanze. You shake the bars, ugasunika kugira ngo usohoke. you yell out and you cry out, ugakoresha imbaraga zose ugasunika. but you know you need someone on the other side to open the door. ariko uko buzi ko ukeneye undi muntu uri hanze kugira ngo agukingurire. You want to be free, urashaka kubahorwa, but you need a savior ariko ukeneye umukiza to open the door. kugira ngo agukingurire urugi. Levi was praying at night. Lewi yarasengaga nijoro. This is not the life I wanted. ubu ntago aribwo buzima nashakaga. I don't want to be hated. ntago nshaka kwangwa n'abantu. I don't want to steal from my ntago neighbors. nshaka kwiba abaturanyi banjye. But I am trapped. ariko naraboshwe. I don't know how to get out. ntago nzi ko nasohoka. My parents are disappointed. ababyeyi banjye barababaye. I'm ashamed of myself. kandi nkozwe n'isoni z'ibyo nkora. Someone help me. hagira umfasha. God, if you're there, help Mana me. niba uriyo mfasha. I know Levi was praying that prayer. ndabizi neza yuko Lewi yari arimo asenga. Because when God called his name, kubera yuko Imana igihe yamuhamagaraga, he stood up and he followed yahise him. ahaguruka aramukurikira. He was waiting. yari arimo asenga. He was praying. yari arimo asenga. He was hoping. yarayizeye. He needed a deliverer. yari akeneye umukiza. And the Savior called his name. Irembo ryera TV. Irembo ryera TV. The opportunity to be here in the church. ndagira ngo nshimire Pastor Emmanuel wanyemereye kugira ngo mbane namwe muri iki gitondo. And of course the wonderful team of ministers. kandi ndanashimira n'abandi bapastori bakorana nawe. With a special thanks to my friend Odell. kandi ndanashimira inshuti yanjye Odell. I'm going to make Odell work this morning. ngiye gukoresha Odell muri iki gitondo. We're going to work together. tugiye gukorana uyu munsi. Odell has a big job this morning. Odell afite umurimo ukomeye muri iki gitondo. He has to take a good sermon kandi aragomba kwigisha inyigisho nziza muri iki gitondo. and make it great. kandi inyigisho ngiye kwigisha aragomba kuyigira nziza. So he can correct anything that I need to correct. araza kuza gukosora ibyo ndibuze kuvuga nabi. I'm not sure about that. I also want to thank Bishop Nathan Amot. ndagira ngo nshimire cyane Bishop Nathan. Yeah. For almost half my life we've been working in ministry together. mu imyaka myinshi cyane twarakoranye muri uyu murimo w'Imana. He has been my leader and my friend. yambereye inshuti n'umuyobozi wanjye. He's blessed my marriage and my son. yagiriye umugisha urushako rwanjye n'abana banjye. And I'm privileged to be his friend. kandi n'iby'igiciro cyinshi kuba ndi inshuti ye. Finally, I do also want to thank the Fathers Union, the Mothers Union. noneho ndagira ngo nshimire Fathers Union na Mothers Union. I especially want to thank the Fathers Union ariko Chairman cyane James. cyane ndagira ngo nshimire Chairman wa Fathers Union. He is the one who had this idea of having a conference and gave us the invitation and has organized and prepared for this next week. niwe wagize iki gitekerezo cyo gutegura kino giterane, tumira n'abandi twese igitekerezo niwe twagikuyeho. My whole part of the world thinks this is the best church because they've been represented by this man. abantu benshi mbana nabo nkorana nabo batekereza yuko mufite umugisha kuko kugira abantu nk'aba ngaba. Thank you, James.
This morning I want to talk about being transformed into the likeness of Jesus. Muri iki gitondo ndagira ngo mvuge ku guhinduka ugahinduka ugasa nka Kristo. And I think to talk about it is to share testimony. Kugira ngo mbivugeho neza ndagira ngo mbanze mbaho ubuhamya. It is my testimony that I have been transformed. Mfite ubuhamya bugenda kuko nanjye narahindutse. And it's the testimony of many in this place. Kandi ndatekereza yuko namwe abenshi muri mwebwe namwe ubwo ubuhamya bwanyu. And it's the testimony we find in the Bible. Kandi ni nabwo buhamya dusanga mu byanditswe. This morning I want us to look at the testimony of Levi. Ndagira ngo muri iki gitondo turebe ku buhamya bwa Lewi. We read it in Mark's Gospel chapter 2. Tubisoma mu butumwa uko bwanditswe na Mariko ibice bibiri. We're going to read Mark chapter 2 verses 13 to 17. Turasoma Mariko ibice bibiri guhera ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 17. Reka dusome mu Kinyarwanda. Avayo yongera kunyura iruhande rw'inyanja. Abantu bose baza aho ari arabigisha. Nuko akigenda abona Lewi mwene Arufayo yicaye aho yakoresherezaga ikoro. Aramubwira ati nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu y'uwo bafungura, abakoresha b'ikoro benshi n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa be. Nuko abajyanaga nawe bari benshi. Abanditsi bo mu bafarisayo babonye asangira n'abanyabyaha b'abakoresha b'ikoro, babwira abigishwa be bati, mbega asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Yesu abyumvise arababwira ati, abazima nibo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi. Abazima sibo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka, keretse abanyabyaha. Amen. In this passage we see Jesus walking and teaching. Muri iki gice tubona Yesu agenda yigisha. In Mark's Gospel, Jesus is performing miracles and teaching the Word of God. Mu butumwa bwiza bwa Mariko Yesu abagenda yigisha kandi akora ibitangaza. And everywhere Jesus goes, large crowds start to gather around Aho him. Yesu agenda hose ajya abantu baramusanga ari benshi. If he goes into the house is full of people. Niba agiye mu nzu, inzu yaruzuraga. And if he's in the marketplace, there's a crowd following him down the street. And that's what was happening on this day. Jesus was walking through the streets of the town. And there was a great crowd that was following him. And while he was walking and teaching to this great crowd, he walked by Levi, the tax collector. And Jesus stopped walking and turned and looked at him. And he called him by name. He said, Levi, come and follow me. Levi, come and follow me. Now there's some things that we know about Levi. Mark tells us his name is Levi, son of Alphaeus. So his father gave him the name Levi. That tells you that his father was a godly man. He feared God and he wanted to have a plan. He wanted to have a plan for his son's life. And so he named him Levi, like the Levitical priests. Today it would be like naming your son Bishop. Because you wanted him to grow up to be a bishop. Or naming your child Doctor because you wanted him to be a muganga.
And so Alphaeus and his wife named their son Levi. noneho Alfayo n'umudamu we bita umwana wabo Lewi. They had a plan for his bari life. bafite umugambi ku mwana wabo. They wanted him to be a blessing to his neighbors. bashakaga yuko azabera umugisha ku They wanted batuye him to teach the word of God to his neighbors. bashakaga ko azigisha ijambo ry'Imana abaturanyi bo bose. Because they named him Levi, he grew up in the church. noneho kubera ko bamwise Lewi yakuriye mu nzu y'Imana. And his parents prayed for him. ababyeyi baramusengera. But when we see Levi in Mark's gospel, iyo turimo tureba rero Lewi hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, he's not a priest. biko bigaragara ntago ari umupastori, He's ntago ari not a umutambyi, blessing to his nta people. nubwo ari umugisha ku bana be, He's a tax collector. ni umukoresha w'ikoro. In Levi's day, tax collectors were not so mu popular. bihe bya Lewi abakoresha b'ikoro bari abantu bagoranye. I know that everyone today enjoys paying taxes. ndatekereza yuko mwebwe iki gihe mukunda gutanga imisoro. No? Muraja? No. And not in Levi's day either. ngo nuko namwe mutabikunda no mu gihe cya Lewi ntago nabo bakundaga gutanga imisoro. In Levi's day, the tax system was corrupt. mu gihe cya Lewi uburyo bwo gutangamo imisoro bwarimo ibibazo, bwarimo amanyanga. Everyone involved in the tax system was stealing. umuntu wese wari umukoresha w'ikoro cyangwa se wari mu buryo bwo gutanga imisoro yaribaga. It worked this way. byakoraga gutya. Caesar would decide how much money he needed for the whole Roman Empire. Kaisari yaragendaga akicara akavuga, agakora bisha akavuga ngo dukeneye amafaranga ngana gutya kugira ngo tubashe kuyobora. And he would divide that amount by all the provinces. noneho akagenda agafata ya mafaranga akayagabanya intara zose. And he would tell the governor of the province of Israel how much he needed. noneho akabwira nka guverineri wa Israeli akamubwira ati noneho muri ya bije yacu nini mwebwe muzatanga aya ngaya mu ntara yanyu. And the governor would take the amount he needed to send and raise it so that he could keep some for himself. noneho guverineri uwo nguwo nawe ya mafaranga bamuhaye akayagira menshi kugira ngo nawe niyohereza kwa Kaisari hazagirayo yasigarana. And then he would give that extra amount to each of his collectors. noneho na ya mafaranga uko bakeneye bari bazayatanga akayagabanya abakozi mu ntara ye kugira ngo nabo bazayake nko mu mirenge cyangwa imidugudu bakoreshereza mikoro. And they would increase it for themselves and on and on. noneho yabije guverineri yabahaye nabo bakiyongereraho kugira ngo bazabonayo basigarana. All the way to the tax collector who knocked on your door. bikamanuka bikagera ku musoresha wa nyuma wo hasi. And so now what would have been a small amount is a huge amount. noneho ka kantu kari gatoya ugasanga cyabaye kinini cyane. This was Levi's job. noneho aka niko kazi kari aka Lewi. He was the one who knocked on your door. ngo niwe wazaga komanga ku nzugi z'abantu. He was the one who came to your house. niwe wazaga ku nzu yawe. He saw that your children had no bread, but still he took your akabona money. yuko abana bashonje nta byo kurya bafite ariko akakwaka ya mafaranga. He didn't care if your kids were hungry. ntago yitagaho niba abana bawe bashonje. He was going to get his money. we yazaga aje kwishakira amafaranga. And he was going to send the money up. noneho amafaranga akayohereza hejuru. And what was even worse, noneho ikibi cyane, he was no Roman. ntago yari umuroma. He was an Israelite. yari umwisirayeli. His name was Levi. izina rye ryari Lewi. He grew up in that neighborhood. yabaga muri icyo cyaro. Those were children when he was a child. abo bantu bose yari abazi kuko yakuranye They nabo. grew up in school together. yabajyanye ku ishuri bariganye benshi. They went with the kids to Sunday school together. bajyanye muri Sunday school bariganye muri Sunday school. And now he had no compassion. noneho nta rukundo abafitiye. In this day he had come to collect taxes. icyo gihe rero yagendaga agenda akoresha ikora afata imisoro. He came to the marketplace where all the people were. akajya mu isoko aho abantu bose bari. And he set up his table. agashyira hasi imeza. And he got his chart of all the accounts. agakurayo ibitabo byose akoresha. And he got his money box out. agafata ibibogisi cyangwa se ibikarita ashyiramo amafaranga. And as people would walk by, he would call their name. noneho uko abantu banyuraho akagenda ahamagara wowe, ahamagara amazina yabo. James, come here. James, vayo hano. You owe me more money. ufite amafaranga ugomba gutanga hano. Maria, come here. Maria, vayo hano. You owe me more money. uragomba gutanga amafaranga. You haven't paid. ntago It's time wishyuye. to pay. uragomba kwishyura.
This was Levi's job. ako niko kazi kari akarewe. This is what he was doing that day ibi nibyo yakoraga ku minsi y'icyo gihe when Jesus came walking by. noneho Yesu arimo agendagenda, And Jesus saw him Yesu aramubona and he called him by name. aramuhamagara mu izina rye, Levi, aramubwira ngo Lewi follow me. nkurikira. And Mark says that Levi got up and followed him. Bibiliya Mariko uko avuga aravuga ngo Lewi yarahagurutse aramukurikira. He didn't ask Jesus, how much will the job of following you ntabwo pay? yigize abaza Yesu ngo akazi ko kugukurikira uzajya unyishyura ngahe. He didn't ask him if he should bring his money box, ntabwo yigize abaza Yesu ngo sinza n'ibikarito byanjye birimo if he amafaranga, should bring his chart of accounts. niba nza n'ibitabo byanjye birimo abantu nishyuza. He didn't think about what he was leaving behind. ntabwo yigize atekereza ibyo asize inyuma. He just got up and followed we him. yarahagurutse akurikira Yesu. How did Levi get up and follow ni Jesus? gute Yesu Lewi yahagurutse agakurikira Yesu? I think I know. njyewe ndabizi icyo cyabimuteye. Levi's father was Alphaeus. Yesu se wa Lewi yari Alfayo, He was a godly man. yari umuntu w'Imana, And Levi's parents were praying for him. kandi ababyeyi ba Lewi baramusengeraga. Do you know that when Levi decided to become a tax collector, his parents still prayed for him? mwari muzi yuko n'igihe Lewi yahitagamo kuba umukoresha w'ikoro ababyeyi be bakomeje bakamusengera. When their son started cheating his neighbors, they still prayed for him. mu gihe umwana wabo yatangiye kujya yiba abaturanyi babo, No bago bamuretse barakomeje baramusengera. No matter what he did, his parents kept praying for him. batitaye ku byo yakoraga ababyeyi be barakomeje baramusengera. That's what godly mothers and fathers do. This is what they do, mothers and fathers. ibi nibyo ababyeyi abapapa n'abamama bagomba gukora. They pray for their children. basengera abana babo, They pray for their grandchildren. basengera abuzukuru babo. If they're making good decisions, iyo bakoze decisions nziza, iyo bafashe ibyemezo byiza, if they're making bad decisions, n'iyo bafashe ibyemezo bibi, the parents keep praying. ababyeyi babo barakomeza It bakabasengera. doesn't matter how far a child goes from home. ntago bitaye ku byo bakora ibyo ari byo byose. Parents pray for their children to come home. ababyeyi musengera abana banyu. We never stop praying for ntabwo our children. tujya duhagarika gusengera abana And banyu. Levi's parents were praying. ababyeyi ba Lewi nabo barakomeje They were barasenga. praying God would call his name. basengaga Imana kugira ngo ihamagare izina They were rye. praying he would hear his name barasengaga kugira ngo Lewi nawe yumve izina rye and that he would come home. akagaruka mu rugo. It wasn't just his parents that were praying. ntago bari ababyeyi be gusa basengaga. Do you know Levi was praying too? mwari muzi yuko na Lewi nawe yasengaga? I know he was praying. ndabizi neza ko yasengaga, You know he was praying. kandi namwe murabizi ko yasengaga. All of us in this place have sinned. abantu bose uko turi hano twese twakoze icyaha. Everyone in here umuntu wese uzi ko ari hano have been trapped by sin. yafashwe n'ingoyi z'icyaha. Some people are trapped in an addiction. hari abantu benshi bafashwe addiction, ububata, bafashwe n'ububata. They're trapped by drinking of the alcohol. bafashwe n'ububata bwo kunywa inzoga. Some of the people in this place are trapped in a bad relationship. hari abandi muri twe hano hagati bafashwe n'ububata bwo kugira imibanire n'abandi mibi, relationship. You're with a woman who's not your wife or a man who's not your uri husband. kumwe n'umugore utari uwawe, uri kumwe n'umugabo utari uwawe. Some of us are trapped in anger. hari abandi nabo babaswe n'umujinya. We don't have forgiveness in our heart ntidufite kubabarira mu mitima yacu, and we're hurting. kandi turababaye mu mitima. But this is all of us testimony. ubu rero ni ubuhamya bwa buri umwe wese hano. The Bible says all have sinned and fallen short of the glory of God. Bibiliya iravuga ngo twese twakoze icyaha. And you know, murabizi neza ko when you are in sin, iyo wagize mu cyaha,
You can go to work and you can go to school. wajya kugukora, wajya ku ishuri, You can get your water and buy your food. wajya gushaka amazi, wajya kugura ibiryo. You can be busy all day long. Hari ibyo wakora byinshi umunsi wose. But at night, Ariko ninjoro, in the middle of the night, hagati mu ijoro, when you're all alone uri wenyine, and you wake up ukabyuka, and it's just you and God, ugasanga uri wenyine we n'Imana. you know you're trapped. Urabimenya yuko wakoze icyaha. You're in a prison Ugasanga wumva uri muri gereza, and you can't open the door. ntago kandi iyo gereza wafungura urugi. The handle for the door is on the other side. Ujya kumva aho wagobaye ufungurira urugi hari hanze. You shake the bars, Ugasunika kugira ngo and you usohoke, yell out and you cry out. ugakoresha imbaraga zose ugasunika. But you know you need someone on the other side to open the door. Ariko uko buzi ko ukeneye undi muntu uri hanze kugira ngo agukingurire. You want to be free, urashaka kubohorwa, but you need a savior ariko ukeneye umukiza to open the door. kugira ngo agukingurire urugi. Levi was praying at night. Lewi yarasengaga nijoro. This is not the life I wanted. Ubu ntago aribwo buzima nashakaga. I don't want to be hated. Ntago nshaka kwangwa I n'abantu. don't want to steal from my Ntago neighbors. nshaka kwiba abaturanyi banje. But I am trapped. Ariko naraboshwe. I don't know how to get out. Ntago nzi ko nasohoka. My parents are disappointed. Ababyeyi banje barababaye. I'm ashamed of myself. Kandi nkozwe n'isoni z'ibyo nkora. Someone help me. Hagira umfasha. God, if you're there, help Mana me. niba uriyo mfasha. I know Levi was praying that prayer. Ndabizi neza yuko Lewi yari arimo asenga. Because when God called his name, Kubera yuko Imana igihe yamuhamagaraga, he stood up and he followed yahise him. ahaguruka aramukurikira. He was waiting. Yari arimo asenga. He was praying. Yari arimo asenga. He was hoping. Yarayizeye. He needed a deliverer. Yari akeneye umukiza. And the Savior called his name. Noneho umukiza amuhamagara izina He rye. needed freedom. Yari akeneye umudendezo. And the liberator called his Noneho name. umukiza amuhamagara He izina. needed forgiveness. Yari akeneye kubabarirwa. And the Savior called his name. Umukiza ahamagara izina rye. And he said, yes, Lord. None haramubwira ngo tugende. Yes, Lord. Aramubwira ngo tugende. I will follow you. Nzagukurikira. I will follow you. Nzagukurikira. This is the first key to being transformed, in the first main point of being transformed in the likeness of Iyi niyo Jesus. ntambwe ya mbere mu guhinduka dusa na Yesu. If you want to be transformed into the likeness of Jesus, Niba ushaka guhinduka kugira ngo use na Yesu, you need to be praying. ugomba gusenga. You need to be begging God. Ugomba gushaka Imana. You need to be praying for others. Ugomba gusengera abandi. You need to be praying for yourself. Ugomba kwisengera. Wives, pray for your husbands to be Bagore transformed. musengera abagabo banyu kugira ngo bahinduke. Husbands, pray for your wives to be Bagore transformed. musengera abagore banyu kugira ngo bahinduke. Parents, pray for your children to be Ababyeyi transformed. musengera abana banyu kugira ngo bahinduke. Church, pray for your pastors to be Torero transformed. musengera abapastori banyu kugira ngo Pastors, bahinduke. pray for your people to be Abapastori musengera abantu transformed. banyu kugira ngo bahinduke. And cry out to the Lord. Kandi musenge musaba Imana. Are you stuck in sin? Are you in prison of sin Muri gereza y'icyaha, that no one else knows about? nta wundi muntu uzi iyo gereza uza aho hantu uri, God knows about it. ariko Imana yo iza aho Cry hantu. out to him. Senga usaba Imana. Set me free. Ririra Imana uvuge ngo Call my name. ndekura, mpamagara izina. Set me free. Mu mudendezo. The Lord hears your prayers. Kandi Imana yumva And amasengesho yawe. Jesus comes walking by. Noneho Yesu naba agendagenda And he calls your name. agaguhamagara izina. And Levi got up Noneho Lewi arahaguruka and he followed him. agakurikira Yesu. This is the second step for Iyi niyo transformation. ntambwe ya kabiri yo guhinduka. We have to obey. Tugomba kumvira. We sang that song. Twaririmbye ya ndirimbo. Trust and obey. Trust and obey. Izera kandi wumvire. There's no other way. Nta yindi nzira
trust and obey. ugomba kwizera kandi ukumvira. If you want to be transformed into the likeness of Niba ushaka Jesus, guhinduka ngo use na Yesu, you have to obey. uragomba kumvira. When he says, come and follow me, nakakubwira ngo vayo unkurikire, get up, haguruka, leave the rest behind, siga ibindi byose inyuma, and follow him. hanyuma ukurikire Yesu. The third step of noneho transformation. intambwe ya gatatu yo guhinduka, It's my favorite part. niyo nkunda cyane kurusha This izindi. is heaven. iri ni ijuru. This is the best part. iyi niyo ntambwe nkunda kurusha izindi. Look at what happened to Levi. noneho ndagira ngo murebe ku kintu cyabaye kuri Lewi. In verse 15, ku murongo wa 15, it says that Jesus was having dinner at Levi's house. haravuga ngo Yesu yari arimo asangira nabo kwa Lewi. So when Levi followed Jesus, noneho mu gihe Lewi yari akurikiye Yesu, he came to Jesus and said, yaje kuri Yesu aramubwira ngo, Jesus, I've followed you. Yesu nagukurikiye, I left everything behind. ibindi byose nabisize. What do I have to do now? none Yesu niki nakora? Do you want me to read the whole Bible? urashaka ko nsoma Bibiliya yose? Do you want me to give a gift in the church? urashaka ko nzajya ntanga amaturo mu rusengero? Do you want me to go to Bible study? urashaka ko nzajya njya kuri Bible study? Do you want me to pay a fine? urashaka ngo nje nishyura ibyo nangije? Jesus said, no. Yesu aramubwira ngo oya, No, I want to have a party. ndagira ngo dukore party. I want to have a fellowship with you. ndashaka kugira ngo twisanzure. I want to spend time with you. ndashaka kugira ngo ngirane nawe I umwanya. want to celebrate with you ndashaka gukora na party nawe because you are following me. kubera yuko wankurikiye. Isn't that good? ibyo ntago mwumva ari byiza? So Levi said, okay, let's go to my house. noneho Lewi aramubwira noneho ngo reka tujye mu rugo, tujye iwanjye. And Jesus told him, good, invite all your friends. noneho Yesu aramubwira ngo ni byiza, noneho ngaho tumira inshuti zawe. Uh-oh. This is a big problem for Levi. noneho iki kibaye ikibazo gikomeye kuri Lewi. Jesus said, Levi, invite all your friends to your Yesu house. aramubwiye ngo tumira inshuti zawe ziza dusangire. And I think Levi had to say, noneho ngo ndatekereza ko Lewi yageze gutya kunama. Jesus, my friends, aravuga, Yesu inshuti zanjye they're not church people. ntabwo ari abantu baza gusenga, They're not in the Father's Union. ntabwo bari muri Fathers Union, They're not in the Mother's ntabwo Union. bari muri Mothers Union, They don't go to church. ntabwo bajya baza gusenga. Who's a tax collector's friend? mwumve namwe inshuti z'umukoresha w'ikoro. Other tax collectors. ni n'abandi bakoresha b'ikoro. Who's a thief's friend? ninde inshuti y'umujura? Other thieves. n'abandi bajura. Levi said, I can only invite criminals. I can only invite bad people. Lewi aravuga ngo njyewe abo ntashobora gutumira n'abanyabyaha. He said, n'amabandi. Thank you, Bishop. Your Grace, thank you. narivuze abanyabyaha, Bishop aranyongera ngo amabandi. That's the best translation. Thank you. He said, maybe I can invite the one who serves me beer at the bar at night. The bartender? Come again. The one who serves the alcohol at the bar. Repeat the sentence. Yeah. He said, maybe I can invite the bartender. Lewi aravuga ngo wenda nshobora gutumira abantu dusangira mu kabari. Because when you're living a life like Levi, niba ubaho ubuzima nk'ubwa Lewi, you try to make the pain go away. ugomba ubaho ubushaka kugira ngo ibikubabaza bigende Any way you can. ugomba gukoresha uburyo ushoboye bwose kugira ngo bya bindi bikubangamiye mu mutima utabukibyumva. So he knew that man. agomba gukora ibyo ngibyo. He said, I could invite the ones who were there with me at night. natumira ba bandi tujya dusangira nijoro. I could invite the other people there. abo bantu baba bari aho hafi iyo turimo dukora ibyo byose nibo natumira. So these are the people who came to the party. aba rero nibo baje mu munsi mukuru gusangira na Yesu. We have Levi and his friends. dufite Lewi n'inshuti ze. And we have Jesus and the disciples. kandi dufite na Yesu n'abigishwa be.
And I'm not sure who was more uncomfortable. ntago nzi umuntu wari ubangamiwe muri ayo magurupu ko ari abiri. Was it the tax collectors and the sinners? Ese n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Or was it Peter and John and the boys? Cyangwa se yari Petero na John na Yohana n'abandi bigishwa? What do you think they talked about? Ndagira ngo mwibaze ese muratekereza ko baganiraga iki? They said, Peter, what do you do for a living? Baramubajije ngo se Petero ukora iki bundi mu buzima busanzwe? He said, I'm a fisherman. Akavuga ngo njyewe ndi umurobyi. What do you do? Wowe ukora iki? And he said, I break people's legs if they don't pay. Levi. I break what? The leg. Ngo mvuna amaguru y'abantu iyo batishyuye imisoro yabo. That was a tough party. Uwo munsi mukuru nawe murawumva wabo bantu uko ari babiri. But do you know who was not uncomfortable? Ariko muzi umuntu utarunyuzwe kurusha abandi. Do you know who at the party was happy? Mwari muzi umuntu wari muri uwo munsi mukuru wo gusangira wari wishimye. That was happy for every person who was there. Wari wishimiye abantu bose buri muntu wese waje aho ngaho. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Jesus was happy that every person was there in that house. Yesu yari yishimiye ko buri muntu wese yari muri iyo nzu. He knew all their names. Yarazi amazina ya buri muntu wese uraho. He knew Peter's name and he knew John's name. Yarazi izina rya Petero, yarazi n'izina rya Yohana. And he knew Levi's name and the tax collector's names. Yarazi izina rya Lewi n'abandi bose n'abandi bakoresha bikoro bose. And Jesus had heard all of their prayers too. Kandi Yesu yari yarumvisha amasengesho ya buri muntu wese uraho ngaho. And he wanted to call them by name. Kandi nabo yashaka kubahamagara mu mazina yabo. The religious leaders saw that there was a party. Abanyedini barabibonye babona ko aho ngaho hari ugusangira hari umunsi mukuru. I think my preaching is so hot. Ngo ndatekereza yuko kwigisha kwanjye gushyushye. The fire of the Holy Spirit's in here. Ngo fire alarms zatangiye kujaho. You need to cool a little bit. Thank you, Bishop. The religious authorities, they saw the party going on. Abafarisayo cyangwa se abanyedini bararebye babona ibirimo kubera aho ngaho. And they were wondering what was happening. Barimo bibaza ngo se niki kirimo kubera hari. So they came into the room. Noneho baza kureba binjira aho ngaho baza kureba. And they saw Jesus and his disciples. Noneho babona Yesu ari kumwe n'abigishwa be. With these tax collectors and sinners. Kumwe n'abakoresha bikoro n'abanyabyaha. And the religious leaders questioned the disciples. Noneho abafarisayo batangira gushidikanya kuri Yesu. They asked the disciples, why is your leader eating with sinners? Noneho babaza abigishwa ba Yesu ngo nukubera iki umuyobozi wanyu arimo gusangira n'abanyabyaha. Sometimes people ask us why. Abantu benshi rimwe na rimwe bajya batubaza ngo ni kuki. Why do we care for the sick? Ese ni kuki twita ku barwayi? Why do we do prison fellowship? Ese ni kuki dusura bari mu nzu z'imbohe? Why do we help the orphans? Ni kuki kubera iki dufasha imfubyi? Why do we help the widows? Ni kubera iki dufasha abapfakazi? Why do we sacrifice in the way we serve God? Ese ni kubera iki twitanga mu murimo w'Imana? Why do we care about people the way we do? Ese ni kuki dukora ibyo dukora mu murimo w'Imana? Why do we leave our family and fly halfway across the world? Ni kubera iki dushobora gusiga imiryango yacu tukaguruka tukaza mu zindi mpera z'isi? But did you know if you follow Jesus, ariko murazi iyo mukurikiye Yesu, iyo ukurikiye Yesu, you don't have to answer any of that. Ntago ugomba gusubiza bene ibyo bibazo. The disciples did not have to answer the question. Abigishwa ntago basubiza icyo kibazo. Jesus answered for them. Ahubwo Yesu ni ubasubiriza. And Jesus said to them, noneho Yesu arasubiza, healthy people don't need a doctor. Aravuga ngo abantu bazima ntago bakenera muganga. Healthy people don't go to King Faisal. Abantu batarwaye ntago bajya kuri King Faisal. Sick people need a doctor. Abantu barwaye nibo bakenera muganga. Sick people need healing. Abantu barwaye nibo bakenera gukira. And Jesus said, I didn't come
nano Yesu aravuga ngo ntago nazanywe for the healthy people. n'abazima, I came to heal the sick naje people. kugira ngo nkize abarwayi, I came to save the sinners. naje kugira ngo nkize I abanyabyaha, came to show grace. Came to show grace. naje kugira ngo ngaragaze ubuntu, I came to give forgiveness. naje gutanga imbabazi. Does anyone in here need Hari umuntu forgiveness? urimo hano ukeneye kubabarirwa? Does anyone in here need grace? Hari umuntu uri hano ukeneye Does ubuntu? anyone need love? Hari umuntu uri hano ukeneye urukundo? Does anyone need hope? Hari umuntu uri hano ukeneye ibyiringiro? Jesus has come for you. Yesu yazanywe nawe, Jesus is calling your name. Yesu yaguhamagaye izina, Jesus is here for you. Yesu ari hano ku bwawe, Jesus wants to celebrate with Yesu you. arashaka kwishimana nawe, Jesus wants to have a party in your Yesu arashaka house. gukorana ibirori He natwe, wants to come home with kandi arashaka you. gutahana nawe, He wants to be a part of your life. arashaka kuba igice cy'ubuzima bwawe. This is the third step of Iyi transformation. ni intambwe ya gatatu yo guhinduka usa na Yesu, Spending time with kubana Jesus. na Yesu, kumarana umwanya na Yesu. Do you want to be transformed into the image of Jesus? Urashaka guhinduka gusa na Yesu, Spend time with him. bana na Yesu. Do you know some days I forget I'm not Rwandese? Some days I forget that I'm not Rwandan. Ngo rimwe na rimwe nibagirwa ko ntari umunyarwanda. I've been coming here for many years. Naje hano inshuro nyinshi cyane. Do you know in 2011 I had a house over here by Amahoro Stadium, the old one. Murabizi neza ko mu 2011 nari mfite inzu hano hafi ya Stade Amahoro. And my wife and I lived there. Njyewe n'umugore wanjye twarahabaye. And I remember when none of these buildings were here. Ndabyibuka neza cyane, nta nyubako muri izi ngizi yari iri hano. There were those small market stalls. Ngo hari ubuntu bw'ubuduka butoya. And I can remember coming around this place. Kandi ndabyibuka ko najyaga nza kuhareba hano hano. But look how it's changed. Ariko murebe ukuntu hano hano hahindutse. Look what the presence of Jesus has done. Murebe icyo ubwiza bw'Imana bukora. Did you know that presence is a sacrament? Mwari mubizi neza, presence is a sacrament. Kuba I learned this from Archbishop Collini 20 years ago. Let me translate this. Yeah. Kuhaba kuburaha ni sakaramento. Murabizi neza kuburaha ko ari sakaramento. Hari igihe kimwe nari ndi kumwe na Archbishop Collini. He had a project for the church. Yari afite umushinga w'itorero. This was just after genocide. This was after the genocide. Ni nyuma ya genocide. And there were so many children. Hari abana benshi. And they had no families. Batari bafite imiryango. And he gathered them up. Aba bana arabegeranya. And the church built homes on a hillside. Noneho itorero ribubakira amazu ahantu ku musozi. It was a whole village built for children. Hari ahantu hanini cyane, umudugudu munini w'abana. And the Archbishop took me to that hill. Noneho Archbishop antwara kuri uwo musozi. And when we were walking along, the children came and ran to him. Noneho igihe twarimo turi aho ngaho twagiye kubasura, abana baza ari benshi baza kuduhobera. They threw their arms around him. Barambura amaboko yabo bamuhobera. And they wanted to show him all that they had done. Bashakaga kumwereka ibintu byose yakoraga. Look at my field. Areba imirima yacu. These are my potatoes. Ibi ni ibirayi byacu. These are my carrots. Izi ni karoti zacu. Look at how I've trimmed my bushes. Reba ukuntu twakase ibyatsi. See how I've taken care of the other children. Reba ukuntu twitaye ku bandi bana. And they would tell him about their schoolwork. Bamubwiraga buri kintu cyose bakamubwira n'uburyo biga. He was a father to the fatherless. Yari umubyeyi wadafite ababyeyi. The children needed someone Abo bana bari bakeneye umuntu to show up on the hill for them, kugira ngo ababere umubyeyi aho hantu. to show up and be present with them. Bashakaga umuntu uza akahaba ku bwabo. And the people of Jesus showed up for them. Kandi abantu b'Imana baraza barahaba kubera abo bantu. And while we were walking on the hill, Noneho igihe twagendagendaga kuri uwo musozi, the Archbishop looked at me noneho Archbishop arahindukira arandeba. and he said, Pastor, presence is a sacrament. Noneho arahindukira arambwira ngo pastor, ngo kuhaba ni sakaramento. Sacraments are sacred moments. Isakaramento, sacred moments.
it's a moment when God shows up. ni byiza muri iryo sakaramento nibwo Imana itubonekera. Sacraments are where God shows up. Baptism, communion, God shows up there. muri ayo masakaramento nibwo Imana itubonekera, kubatizwa, kujya ku igaburo no kuhaba. And the Archbishop was teaching me. Noneho Archbishop yari arimo anyigisha. Showing up is a gift from God. Noneho akavuga ngo kugaragara, gusura abantu bakakubona ni impano y'Imana. And it is God's greatest gift to us. Kandi ni Imana ikomeye kurusha izindi Imana yaduhaye. God showed up for us. Imana yaraje ku bwacu. We were the orphan children. Twari abana b'imfubyi. We were lost to our sin. Twari twaracubiye mu cyaha. And God showed up for us. Imana iraza ku bwacu. The Bible says, while we were yet sinners, Iyo Bibiliya iravuga ngo igihe twari abanyabyaha, Jesus Christ died for us. Yesu Kristo yaradupfiriye. That proves God's love for us. Uko kuri kurahagaze ku bwacu. Jesus came from heaven to earth Yesu yavuye mu ijuru aza ku to isi share his presence with us, kugira ngo asangire natwe kuba ku isi, so that we could be transformed into his image. kugira ngo tubone uko duhinduka tugasa nkawe. Did you know Mwari muzi ko God does this work with every one of us? mwari muzi ko Imana ikora uyu murimo iri kumwe na buri mwe wese uri aha ngaha? Levi was a tax collector. Lewi yari umukoresha w'ikoro. He was living a sinful life. Yari abayeho ubuzima bw'icyaha. And God called him by name. Ariko Imana imuhamagara izina. The one we read about called Stephen, undi nawe twasomye witwaga Stefano, he was a layman in the church. He was a layman. yari umukozi w'Imana ariko utari umushumba. And there was a big problem in the church. Noneho hari ibibazo byinshi mu itorero. The pastors were so busy teaching the word of God. Abapastori nta mwanya bari bafite kuko bari bafite kwigisha ijambo ry'Imana. They didn't have time to make sure all the widows were getting food. Ntago bari bafite umwanya wo kureba neza niba abapfakazi babonye ibyo kurya. And they called Stephen's name. Noneho bahamagara Stefano mu izina rye. Stephen, Jesus needs you Noneho bavuga ngo Stefano vayo, Yesu aragukeneye to serve the food. kugira ngo ugaburire abantu And ibiryo. Stephen said yes. He said yes. Hanyuma Stefano aravuga ngo yego. He obeyed. Arumvira. And God used him Hanyuma Imana to preach iramukoresha the gospel kugira ngo yigishe ijambo ry'Imana, and help spread the church around the kugira world. ngo itorero rikure kandi rikwire isi. Even the disciples, Hanyuma n'abigishwa, the ones we revere, the ones we honor, abantu abo twubaha, n'abigishwa bamwe twubaha, like John and James, nka Yohana na Yakobo, or even Peter, na Petero, who we named the church for. We named this church. Petero twise uru rusengero rwacu twagwitiriye Petero. But you know, these were ordinary men. Ariko murabizi neza ko abantu bari abantu basanzwe. In Acts chapter 4 verse 13, Mu byakozwe n'intumwa ibice 14 ibice 4, it says that when Peter and John were being questioned igihe Petero na Yohana barimo babazwa ibibazo, about their life and their ministry, barimo babazwa ibibazo mu murimo w'Imana, it says they saw the courage of Peter and John noneho ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, and realized that they were unschooled, babona yuko baravuga ngo aba bantu ntabwo batize, ordinary men, bakaba ari abantu basanzwe, and they were astonished. baratangara. And they took note. Ariko baza kumenya yuko These men had been with ariko baza Jesus. kumenya yuko aba bantu bagendanye na Yesu igihe kirekire. Do you see what made them special? Murabona ikintu cyatumye baba itandukaniro. It was not what school they went Ntabwo to. ari aho bize hatumye. It wasn't if they ate at home or Kigali Heights. Ntabwo byaterwaga n'aho baturuka. What made them special? Ikintu cyatumye bakora itandukaniro. They had been with Jesus. Bagendanye na Yesu. They had spent time in the presence. Bamaranye umwanya mu bwiza. It transforms us biraduhindura into the likeness of Jesus. Kumarana umwanya na Yesu biraduhindura tugasa nawe.
When you've been transformed into the likeness of iyo Jesus, wahindutse ugasa na Yesu, the life that caused you pain is no more. ubuzima butuma bugutera umubabaro burarangira. Your new life begins. Noneho ubuzima bushya buratangira. And God can do more with your new life. Noneho Yesu noneho agukoresha byinshi. God can give you more purpose with your new life. Noneho Imana iguha Irembo ryera TV. Irembo ryera TV. Irembo ryera